Osjećam se opuštenim kada se borim sa pravim čudovištima, jer samo tada osjećam da sam samo čovek. Kada povređuješ drugog čoveka, javlja se unutrašnja napetost, jer drugi čovek, bio on prijatelj ili neprijatelj, ipak je tvoj brat. Zbog te sličnosti osjećamo bol koji nanosimo drugima. Uvek se javlja pitanje, da li je ovo u redu? Jer povređujem nekog koji je meni sličan. Zato se Mustang osjeća opušteno kada se bori sa čudovištima, jer ih ne vidi kao sebi slične. Kada se sa nekim ne poistovećuješ, mnogo je lakše da ga uništiš. Zato u politici postoji podela na mi i oni, jer samo tada čovek može da opravda povređivanje. Oni nisu kao mi. Mi smo drugačiji. Borba sa čudovištima nam dozvoljava da budemo ljudi, ranjivi i potpuno sebični u želji da pobedimo. Da oslobodimo bes i želju za osvetom, bez stida, da činimo nešto loše.